atolia mais Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Alléluia. Nyatem aklecho pukwi la ton vent à Deliadi. Amesia melefima. Alléluia. Ameredi la klenamia. Nyacho microna fofo James ne ba klenami. Jean chapitre 5. Nyatem akle cho kuki black tonvon adelia choi bla nevon andrelia verset 36 à 47. Johannes pas Attends-lia kuki black tonvon adeli. Oui. Que nyela me ho da sedidi si lolowu Johannes to elabe na do wowo siwo fofola nam bena mawu wo nu la do wowo ma siwo ke om nyele la le dase dim le nuti nye bena fofolae dom da eye fofo si dom dala eya ma di dase le ntinye nye se epe egbe ye Yadekei alo po epe nonome ha po o eye yepe nya meno mia me o elabe amesi eya ma don dala eya di nye hose eya di nye hose o miele ngonglo me drum tito elabena mie susu ibena nye kpoa agbe mavo le ome eye eye o mao nye nusi le dasedim le ntinye eye mie lon be mia va gbonye bena miakpo agbe o nye me hoa kafu tso ame siwo nye me hoa kafu tso ame wo gbo o gake menye mi bena Mawu ƒe lɔlɔ menya mi bena gake menya mi bena Mawu ƒe lɔlɔ la mele mia ŋutɔ mia ɖokui mia ŋutɔwo mia ɖokui me o mia nɔ telefima. Amen. Akpeno reka fofo James. Me de kuku matro achleke ne mia ale to den tignere.
Yesu ye non nous fom kpakple Pharisitɔ kple ame yiwo katã nɔ enya hem kpakple ku ɖe yeƒe nyateƒetɔ nyinyi ŋuti, yeƒe mawuvi nyenye, eye wokpɔe be wɔ dã nɔ bena eya vivima va le gbɔgblɔm bena yi nye Mawu ƒe vi, yi kpɔ Mose, yi na anyi hafi Mose va, eye Yesu nɔ enu ƒom na wo gaƒoƒo ma me. Ebena ke nye la mexɔ ɖaseɖiɖi si lolo wu Yohanes tɔ, elabena dɔwɔwɔ siwo Fofo la nam be na mawuwo nu la, dɔwɔwɔ ma siwo ke wɔm mele la le ɖase ɖim le ŋutinye bena Fofo lae dɔm ɖa. Eye Fofo si dɔm ɖa la, eya ma ɖi ɖase le ŋutinye. Miese eƒe gbe ya ɖekei alo kpɔ eƒe nɔnɔme hã kpɔ o. Eye eƒe nya menɔ mia me o. Elabena ame si eya ma dɔ ɖa la, eya die miexɔ se o. Miele ŋɔŋlɔawo me dzrom titotito, elabena miesusu bena miekpɔ agbe mavɔ le wo me. Eye woawo mawoe nye nu siwo le ɖase ɖim le ŋutinye. Eye mielɔ̃ be miava gbɔnye bena miakpɔ agbe o. Nyemexɔa kafukafu tso amewo gbɔ o, gake menya mi bena Mawu ƒe lɔlɔ̃ mele mia ŋutɔwo mia ɖokui me o. Matema ye dzi fa ebe nye la meva le fofonye ƒe ŋkɔa dzi, eye miele xɔ ye me o. Ɖe ame bubu la va le ŋutɔ ƒe ŋkɔa dzi la, ne eya xɔ ge mia la, aleke la wɔ miawo miate ŋu axɔ se esi miele kafukafu xɔm tso mia nɔewo gbɔ, eye kafukafu ma si tso Mawu ɖeka gbɔ la miedia eya o mahã. Migasusu bena nye la matso mia nu na Fofo la o. Ame aɖe li si tsoa mia nu, eyae nye Mose, ame si dzi mietsɔ miaƒe mɔkpɔkpɔ ɖo. Elabena ɖe miexɔ Mose dzi se la, ne miaxɔ nye hã dzinye ase. Elabena eya ma ŋlɔ nya ɖi le ŋutinye. Ke ne miexɔ eya ma ƒe nuŋɔŋlɔawo dzi se o la, aleke la wɔ miaxɔ nye nyawo dzi ase mahã. Aleluya. Mi ma ƒo nu geɖewo ɖe, vɔ medi bena ame sia ame ne le ŋku ɖe kukui blanelia ŋuti. Matrɔ xlẽ le ƒe gbea me, eye mia katã mia ade nugble ku ɖe ŋuti. Ebe eye mielɔ̃ be miava gbɔnye bena miakpɔ agbe o. Blatɔ̃ vɔ asiekelia gblɔ be miele ŋɔŋlɔawo me dzrom titotito, elabena miesusu bena miakpɔ agbe mavɔ le wo me. Eye woawo mawoe nye nu siwo le ɖase ɖim le ŋutinye. Eye mielɔ̃ bena miava gbɔnye bena miakpɔ agbe o. Aleluya. Meɖe kuku, nu kae miatem aɖe tso etanya kukui ame eve mawo me o? Nu kae miatem aɖe tso emo? Nu kae miekpɔ? Nusɔsrɔ̃ kae mieɖe? Enyati kae ka miabe dzi ŋuti ye midi la ɖe tso emo? Fofo pastor efonye meva gbɔ. Nu kae miatem aɖe le emo?
Egbia mia srɔ̃nu alo. Alo fo James kpɔnanea. Nyati si ke mia de so me le veveɖea e le nyi Yesu ye nye agbe elabe miaƒe enya mi hlẽnɛ pɛpɛpɛ vɔ aleke mi hlẽnɛ ɖo mi sɔnɛ tsɔ mi sɔnɛ le gbɔgbɔ mea ye mi sɔnɛ be ame si ke nyi nyamavɔ la va to ŋutilã ɖe meka ŋkume o nyi o mi te dena ŋgble so ne ŋutia elabe ke wova la eɖe ɖokui fiɔ vɔ mi mete do dzesi kabɔ vɔ ele nu ƒom elabe me ŋutɔ kpoe va kpo fofoa ye doe ɖo ɖa fofoa le ɖi ɖe ase so ŋuti to nya la me vɔ nya miese vɔa mi me xɔ edzi se o. Miese nya vɔa ame tie enya le nu ƒom kuɖoa mi me xɔ edzi se o. Mi me xɔ amea dzi se o. Fine. Amen. Me ka edzi la tsɔ nane tsɔ kpe o. Ame ɖe dzi la tsɔ nane tsɔ kpea. Alléluia. Aha. Alléluia. Nous que nous devons masser be ne miagba ye mea miadzo dzesi be agbe mele enu bubu aɖeke me ne menye le Yesu Kristo me o. Elabena nɔviawo le ŋɔŋlɔa me dzrom xɔ se be yewoakpɔ agbe le wo me. Menye be Yesu alo Mawu dzi wo lo. Ke ŋɔŋlɔa sea ɖo kplɔ ame ke nyi sea ŋutɔ va doa womexɔ edzi se o. Nu keke gblɔ lea womedzi ɖa xɔ edzi se o, womexɔ edzi se o. Donc ŋkɔ bubu aɖeke mele be miate ato me dzi akpɔ agbe ne menye Yesu Kristo. Enya bubu aɖeke mele miate lé me ɖe asi be agbe na tso me na mi ne menye Mawu be nya alo Mawu Yesu Kristo. Nu ke nyagbadɔ asɔ kpe o. Fifia ne mi be mia atsɔ nya ma va egbe. Enya ti ma nɔ dzɔdzɔm le Yesu kple Farisitɔ yiwo ke nyi subɔsubɔ megãwo le Mawu yi. Eye menyi ame tse ko wonyi o. Abe ale yi ke tsɔti ba megãwo ame yiwo ke mɔm dze Mawu ƒe nya ŋuti le Mawu yia. Ame mawo Yesu nɔ nu ƒom na. Menyi bena ame gbalowoe o. Autoritewoe wonɔ nu ƒom na. Eye menyi kufiatɔwo nyi le Mawu ƒe nya menye le fia o. Wobe wonɔ Mawu ƒe nya me dzrom tito. Be yewoakpɔ nu ka o. Agbe mavɔ le nya me. Vɔ gake Yesu nɔ nu ƒom nɔ bena la wowɔ nu ka o. Wogbe be yewomava yi gbɔ. Ɖeke miate atrɔ nya ma va míaƒe gbe be ŋkeke me o. Alo ɖeke woƒom na mi le míaƒe agbe me, míaƒe agbe ŋuti ɖo. Elisi be fofo kpɔ nya ɖe dzi la gblɔ alo. Edzi la gblɔ nya ɖe alo. Atsɔ mikroa ne. Enya emedzi la gblɔa meka míawo abe ale mi le afi yɔ eka Israel tɔwo abe ale si egblɔe nea amegãmegãwo yiwo nɔ nu ƒom kple va le egbe me hã le Israel egbegbea woyɔ gale nɔ te kpɔ Yesu Kristoa wo me xɔ se be Yesu ya miɔ mi le yoa be eva ta wo gale nɔ te kpɔe egbegbe be yewo be Yesua edza va eye ko nyamedze ma kɔ kpe. Très bien. Bon, fifia le kpukpui blatɔ̃ vɔ asiekelia mea Yesu gblɔ nya ɖe le fi ma ebe ewɔ nu ka o. Miele ŋɔŋlɔawo me dzrom tito
elabena mie susu bena mie kpɔ agbemavɔ le wo me. Alléluia. Egbe aɖe ne wotsɔ sɔ kple miawo hã ɖe. Nu kae miate atsɔ aɖɔli nyama teƒe o. Elabena wobena Israel le blema la, egbe la, hamea enyi Israel nyateƒetɔ. Alo ta nu yiwo katã dzɔ le Yesu be eyi mɔ me le nubabla xoxoa me la, miate atsɔ sɔ kple hamea ƒe nɔnɔme alo hamea ƒe azɔlizɔzɔ. Mema egbe la nu ka o. Togbɔ bena ne mi megale ŋɔŋlɔwo me dzrom hã o la, ame yiwo katã tena gogo hamea ŋuti la, ne da ɖi tso tsɔtsi yi me, tso zãmetotowo me, to gbedodoɖawo me, to hamevi nyenye me la, tsɔtsi ɖe sia ɖe ne tso Brimen, catholique, Assemblée de Dieu, kple nɔviawo katã la, ame mawo katã la, nu ka dim wole o. Menye agbemavɔa. Bena yewoƒe agbe la, ne wòawɔ nu ka o, ne wòadze edzi. Ne woganyi agbea mavɔ me hã la, eyi ke yewo le anyigba ya dzi la, ne wòawɔ nu ka o, ne wòadze edzi na yewo. Elabena míawo katã míenye bena Yesu gbɔe nu ka le o, agbe la le o. Ta la, to míaƒe subɔsubɔ be wɔnawo katã me la, míenɔ nane dzim. Ta enu yi ke nya yi ke Yesu nɔ gbɔgblɔm bena miele nya la me dzrom titotito henɔ agbe dim le eme la, nakpɔ bena kutrikuku kpakple veviedodo yi ke amewo tsɔ nɔ subɔsubɔ ŋuti dɔ wɔm le hanɔƒe vovovowo la, tameɖoɖo dzidzi aɖe le wo me bena to ema wɔwɔ me la, yewo va si ne ka nane ŋuti. Mema vɔ edzi la, ne mi va ge ɖe amewo dome alo mi ge ɖe ƒuƒoƒeawo me la, fi ma ye mi va kpɔna be o, enu ya me kele nane dim alo me le nɔnɔme aɖe dim be makpɔ tso nɔviwo gbɔ, vɔ gake le nuwua la, edzi la, ɖeko va nɔna si be nukɔ déception, menyi nenea. Me tsɔe be nɔvi ya o, ɖeke wole aɖeke ɖo la o, ɖeke ɖo la o, ɖeke voa le nuwua la o, enua me va le nenema o. Menyi nenea. Ta ale yi ke mi susu ne ɖo bena to ema wɔwɔ me la, agbe ne wòasu amewo si la, menɔna nenema o. Alo ne kpɔ amewo be zɔzɔme kaka nakpɔ amea nanɔ zɔzɔm kaka la o, kaka la va kpɔ kpɔa amea ewɔ nu kɔ, eɖe ɖa aga. Alléluia. Nane Yesu nɔ asi kam le afi ma gbɔgblɔ bena togbɔ be miele nuwo me dzrom, togbɔ be ese kpakple nɔnɔme kɔnu yiwo ke wɔna kpakple subɔsubɔ ŋutidɔnu yiwo ke wɔna la, miele wɔm bena miakpɔ agbe na miaƒe luvɔ la, enye ame yi ke nana agbe la, miewɔ nu kɔ, miegbe be mi ma va gbɔnyɔ. Alléluia. Nu yi ke me di la to asi le fi ya, eye nu yi ke di me di be miade nugble le la enyi be nukɔ. Kukui blanelia, eye mielɔ be miava gbɔnye bena miakpɔ agbe o. Alléluia. Tia ye me di be miatsɔ miabe tame susuwo ku ɖo. Bena le miaƒe azɔlizɔzɔ me, fi ke miele fifi la ɖe. De mi kpakple Yesu eyi me ke wole gblɔ be mi meva gbɔnye wa, mele nu ƒom le vava le ŋutilã me ɖeɖe ko ŋuti o, elabe wova na Yesu gbɔ gasia game alo. Vɔ gake woaƒe dzi ne wòaku ɖe Yesu be ame nyenye, ame yi ke wònye, ame yi ke fofo la dɔ ɖo ɖa, nu yi ke wòdza va wɔ, nu yi ke wònye le woƒe agbe me la, woɖe asi le eya ŋuti. Alléluia. Wote ɖa le eya ŋuti. Eye wotsɔ wo ɖokuiwo na subɔsubɔ ŋuti dɔwɔwɔwo.
le egbeme la nakpɔ ame geɖe gbedodo ɖa biblia dzodzro zãme toto wole tsɔtsi me vɔ gakea eƒewo va le yiyim la wogba kple Yesu be katsatsa la mele kura o. Mele kura o. Eye nakpɔ ame geɖe la vevesese wodona gbe ɖa nyuie ɖe fain, wogblɔna Mawu nya ŋutɔ tsã, woxɔna nya ɖe akɔ, wo manifeste na dɔwo, vɔ gake ne le kpɔ amea vevesese aɖukli ɖuɖu akpe ɖeke mele amea mo. Nanya bena amea kple Yesu la naneke mele o. Eye edi la mi mele na ŋku ɖe miaƒe agbenɔnɔ ŋuti o. Minya miame geɖewo la mieɖo Kristo me alo mietsaka kple Yesu ne mienyi to mia nɔvi ɖe dzi oa, la nyi to ƒometɔ aɖe dzi alo to xɔlɔ̃ aɖe dzi. Socialisation manana bena garomoa nɔvi be mava tsɔtsi, meva tsɔtsi ame se Mawu nya, edzɔ dzi nam, elé dzi nam, mekpɔ ɖokui nye le nya me eye metsɔ agbenye na Yesu menyi nenea. Eye mege ɖe kristotɔwo dome. Alléluia. Ne kristotɔwo dzi ha ntsa ma dzi ha alo ne kristotɔwo le do gbe ɖa ntsa ma do gbe ɖa. Vɔ ne ese fi ma nane yi ke Yesu le gbɔgblɔm be mi meva gbɔnye o la be ne miaxɔ agbe o. Alléluia. Eya ŋutie nakpɔ amewo ƒe agbeme la. Minya be ame gbogbo kristotɔ gbogbo tɔwo megba xɔna Biblia dzi. Kristotɔwo dome ame yiwo ke me xɔna Biblia se sugbɔ. Alléluia. Kristotɔwo dome. Elabena enya yiwo katã wole gblɔ la, ele se si be histoire ye ŋutɔ la meto ɖeka me kpɔ. Meto ɖeka me kpɔ. No gblɔna bena Yesu Kristo enye amenuveve, enye lɔlɔ la, metoe me kpɔ. Gake etsa le nɔviwo dome. Alléluia. No gblɔ bena Yesu Kristo yɔna doa me la, metoe me kpɔ. Bo etsa le nɔviwo dome. No bena Yesu Kristo tsɔna kena la, metoe me kpɔ. Katsatsa ɖeke mele wo gba kple Yesu dome. Evegoa gaɖomoa edzena egɔme nyuie, amea dze egɔme kple Yesu nyuie. Gake la katsatsa ya ale yi ke wòayi edzi ye wòati ɖoa le agbea me be nudzɔdzɔwo, le xexea me be nudidiwo ŋuti la, katsatsa nu anɔ titim vi. Woɖakpɔ be o amea le tsɔtsi me le do gbe ɖa, le gblɔ Mawu nya le wɔ nu ya vɔ gakea wokudo Yesu Kristo be katsatsa mele eme tututu. Alléluia. Alléluia. Ta yena va na bena le enuwo la nu yi ke le dzɔdzɔm le eme la va wɔ nu ka o. Ava dze le gota. La va dze le gota. Nɔviwo, ne mi ma ƒo nu sugbɔ oa, le subɔsubɔ me, le hame ɖe kpekpe me, eye hanɔƒe aɖeke mele parfait o. Meɖadzia. Ne le be ofia, ome dona gbe ɖa rababababa, ome yɔna dɔ me, ome wɔna nukunu o. Ne le yi fi ke wɔna nukunu le tsa ne me nya o afia kuna trɔ va. Kana va kpɔ kaka la be oh. Nyaba na ba dzedze wo le fufufu. Alléluia. Menyi bena kame buwo aye nyateƒe awo, nyateƒe ye nyi meka o. Kristo. Eye aleke ogba kpli be katsatsa le. Aleke ne le bena katsatsa ma o. Elabena ebe mi va gbɔnye ne miawɔ ŋkɔ akpɔ agbe. Ne miakpɔ agbe. Ne miese nya yawo gɔme la,
matema abufo no vireke. Alléluia. Kristo men kalo ye agbele. Eye ameike le Kristo me la amema esi me kalo agbe ale. Ameike le nko Kristo me. Ta me sude debe na ame ale chochi me o. Me sude debe na ame ale dogbera o. Na fuye pechi. Bena Yesu ma jesi o. Minya bena mi vana chochi voa mi dina be mi ajesi Yesu a. Mi dina mi ajesi novia, mi dina mi ajesi pastor ya, ma ajesi ame acha, mi jesi o ame bebe numéro le gbonye. Foka kea ne obi obe o jesi Yesu ya obe le yo a o jesi a. Yesu ke o tobe le yo a o jesi a. Onya meke be nya. La tem afonu abe Paul enyi bena me nya me ke me subom. Eye me kadechi. Alléluia. Yesu fonu cho de vionti miakle komia wunu le fima Matthieu tawi enyilia Matthieu 18. Alléluia. Matthieu 18, verset 3. Allo, miatem achlecho kukigban todi vai et ton liadi. Matthieu tawi enilia. Le gapofo ma di la, nous serons là au va Yesu bo blobena. Azon, amekai fota le difo fiadu la mema. Eye Yesu yo devi soya de va egbo. Eye ocho de o titina. Kukwi ton lia ye le veverenam. Eye o globena va mele egblom na mi bena. Ne mie tro. Eye miezu abe devi ene ola. Miele yigede difo fiadu la me. Alléluia. Yesu be kuhi ke odo bakle farisito enyi bena. Wa on tonya be nane le jojo ike mele tefo. Yesu be mie le dolem fogake mie matema globe na yo le dolem alo nku mie le nku gbagbame fogake mi be o yo le npon. Devi be dima yikela no si la globe o. Nane le ntu ya meke mele miasio. Miedo mo sebe se alo. Miedo mo sebe dodo. Mie globe mie jesi mose. Mie globe mie nya subosbonti. Mie nya nuo. Wakake amea. Nane le si yike mele miasio. Wakake subo ple ameo be nyagboglo mi po le Yohanes be Yesu tono be mi khona kafu chona nkanti o tona ameo gbo ra ho be nyagboglo société be nu na be na e won ka o e gbanku na o. Alléluia. Eji ami po be devio mele nene a. Alléluia. Ne amedro va mi agbo e amedro amu onane wole tepo wa. Ne devient fimala tore. On ne fait pas comme ça. Alors ne amele fia ko e nane be adon fone abe pepe ne alors nane qu'est-ce qui ça? Alors mais devient me ya note bena enu ike menyo eye o do ejesila. Alléluia. Alléluia. Yesu be ne mi me tro eye mi su abe devio enewa. Enu banto ye na to triba a gogo Yesu enyi bena devi be dia. Français oblana be sincérité. Alléluia. Ye ni denrée kel bale ra. E dia mi on to mi me nona sincère kudo meka. Mi on to mi arokyo.
Alléluia. N'aimez les yo quoi. Deviens là ton nom, papa, ça ne va pas, j'ai mal. Alléluia. N'aimez pas Jésus Yesu. Ne le o le glo Yesu be nya voix digné. Mais pas le long Yesu ya be nya wari. Abe devient ne n'avait jeklo le ma ou pas faute. Ni hama Jésus Yesu. N'aimez pas Biblia. Papa, beri digné ni hama Jésus Yesu. Ni ha digné ne trolle Yesu ti. Alléluia. De viola. Allez que non nommé alléluia. Ne wo le wa glema. Alléluia. O me ya prétendre. Mi bois. Problème i ke mi le do ni benan ko mi Kristo to mi prétendre na. Et dia mi prétendre na. Mais ça ne va pas. Regardez, mi la gloire, ça va. Oh. Alléluia. Rababa ratababa rababa. Eh! Alléluia. No vire no ase kam ni chome no nyasem. Oni esronto. Yebele globena ibe velia les anciens ans ne dans leur gloire ni gapopo ton. Bedodora rababa ibe ye wole gbogblombena to gbobena le amobe nkume maufa misisi maufa to maufa vogake le pome amela veve sese yo ke wo accumuler tu ebe vifeme la na bena yo ku yo mate nani aglonya ebe yi ntwe no da sedino be yo desron efe 8 aton elabo o ma kwa yebele globe na ne to me yo ko fona ya aben tue ne a ne mekle wa enyi ziwo nyemenya mi nya gomsemu vo abe esasia zala bedududa be le mofu nyame ele vogakea enu le yokenko Yesu dola dejo nyemenya mi nya gomsemu le ogbakle Yesu be achachama mela Yesu dola otode Yesu dola otode e doma ode pasteur que me woneo prophète que me woneo me ke woneo Kristo de ka kwelawe eye ebena ne mi me trop zu abe de vie oneo la de vie que la globe ah mais le normalo mais le tefeo ele bena watro mais de kuku perentinye eye gbogboko ko ebe eya e hona na mia be gbochokpocho. Alléluia. Ta ebe mi le nyame djuru mi le subo subonti do vogake mi me te va gbonye ne mi a onko ne mi a kwakpe ne mi a kwakpe ne mi a kwakpe. Alléluia. Edi ami buna fo nya chogare meno amerebe nyase ebe maucho etotete na amero le Kristo be ame be wa agbenya yemenya mi le nya komsemu wa gblonya a condamné ame alo a chokufia be enya ni areke menyo maucho totete na ameni fogake na kwebonye be na totete ma Christ et la bena neja a rendre compte mema ne ma ucho totete na wa neja rendre compte kurenti reke ma glero le pegbemo na jana compte kurenti ale ike ne zendo voga ke mi a Kristo tokpotiao e mi nonaro le novia untiro de ke mi le gbedom da bena Christ, parce que le problème est ni bena amegbeto ne dasi gboboko kwe de vola
Amegbetoya ko amegbetoy. Alléluia. Gbogbo ko be perenti manuel mela amegbetoya ko nka. Amegbetoy. Deke nye le pere no vi un tiro. Bena nya chu nya roku de ju. Bene Kristo wa hwanyi no le nya domo. Eye ankware toto sincérité. Ankware toto. Ankware toto. Elle kaka fifia on va le célébrer amero le pankunu ocha. Ha? Mi ponu ike le jole Kristo we hameme. O le pan ça dit que nous kunu ame jo voir. Ola be nous kunu ajo. Mi le po niveau et tout kaka mi a Kristo to ça ne va pas voir. O charo la globe e chan la moume de vieux me on anene mi po yenti e bele globe na ne mi me trop zouabe de vieux e no parce que ne me do jesi be na ça ne va pas, ça ne va pas, ye na te gogo va mais ça ne va pas. Berentigne de vieux be gbedodo ra cha enti be globe na mi me ga no gbedom da e nya no enya balo glomo et la bena ne le ja to gbera e vie le fo na toi allo ta mano glonya ko ike on to di o me le nya gbo die dia ano do gbera va di o mano nyanti o. Alléluia. Ne le do gbera mi ti amevea na do ira ple di o e mai me Jésus-Christ la chakakudo. Alléluia. Ame gbogbo to le va church kwe. Ame gbogbo to wa no vi o ploro. Ame ro wa sron o ploro. Enyo maura ne ya yo ame a e ya yo to ame e chokwe me no da se di be na e tonyi. To gbo be na ye to la me de wo chona jore subo ben monti o bo me don ku be na vi fe me la lemi. Là non d'affaire mi va y choti en tola non konami mawi le dorewon egbe mecha amede kokokola don de asi vo me suo ne on to me dogo yesu a le madidi mea ne ya tro imegbe. Alléluia. Même après son to ene cha ne mi ame vea mi me wonu me toto a. Elle a des fous. Elle a des fous. Maune peremianchi. Bena le miabe subo numo katamela. Mi me ganglobe Yohanes taton kuku enelio. Be mi ava bonye. Bene mi akbo ate. Mina mi achitri. Eye mi adogbera. Meya. Oh, oh, ah, menouve, encore, nye si chauffé, oh, vous, dit John Fudo. Meya oh meya oh siai meya oh kwe nye nu sia nun nam hola badi funune cho dimeke tonebe Yesu mehia
nama guagbe. Yesu miya. Nanema jesio. Nane nye nko nevu. Nane nye jimebe nko nevu. Le Bible amela enya divovo gedeole eye bedo enye amedo la mawu tso beble be gbogbo tso do dawo elabena edu ebe ya gble o dome tona Yesu bena me dekukuna nyatefe be gbogbo ne klom de vive di ne plom. Nane kele hihi amena mana be machi awo be makodo kwinye tare chi wo nyao ne me jagola cho di me tro pe gbogbo pere ntinye cho dokui bobo ple nyatefe cho denye jime dadabe mse de siade amedokui njeje de siade me gbenu lego nous ikenana amo trona gbidi omega tem trop na ola ikenye Lucifer be nous vont là manonya gbemo be majesio de ka ne wanye nu metoto na nye fa me gagné church vava de deo me gagné mao biblia hekle de deo vo wanye nu metoto KRISTO ne wanye nu metoto nam KRISTO ne wanye nu metoto nam lenye do me lenye asi chacha me lenye afe me lenye fome gbeno no me la KRISTO Yesu ne wanye nu metoto nam vava le Yesu KRISTO ben come. Nenya tukbela tone bena be nyagbe nenye dasedi di le go siagome nyagbela ne di dase Yesu bena ameo ne jesi Yesu to jinye nye matro agbova megbe o ma gbelobe o wa be Yesu anene akoya chochi o mfiti akwa nene akoya be le Yesu Kristo ben come to jinye la manye nu kunu ple jesi je t'ai choisi, je t'ai établi, toi et tes enfants, pour être des signes et des prodiges en Israël. Le Israël. Jésus-Christ. Nous yo kata are bojo va wa gbemela yefe ayane de ojo le Yesu Kristo ben come nous yo kata anye dolele atojo la yefe vuike kodida ne de ojo le Yesu Kristo ben come nous yo kata acho fomebe jochope o nglodi bena menye kle sika kle klosalo eye o demio vrakle chuebe vuwasila ye o demi tora le nouveau yo kemienye komele mia fofobe didimebo il nous a sauvés de tout héritage héritage de siade yikeme choya magbola
yebe vula demi tura leme le Kristo Yesu ben come ya no agbe ye nya subo le Yesu ben come le Kristo Yesu ben come le Kristo Yesu ben come le Kristo Yesu ben come nye degbefa agbe 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 nous babla le coup de sia de nous cho le Yesu Kristo ben come le gosia gome 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 nye dak beno Yesu Yesu nye dak beno wenye mau metrona o mieje clona o Yesu bo ma wenye ma wenye mau metrona o mieje clona o Yesu ba miama o mieda pena we don Yesu Kristo va be to eya madila miato ponu dodro le chochromela ani agbe ma fobe dome me yomi vana diko me yomi vana gbegleo le yomi na agbe hoho le siatane dwe di bena ne miedo miabe nko de chi eye miekpo ameike ne do de chi kenye Kristo Yesu la ekema edasia daike umila badi ne wati le miapa akbe ome kemie wu miape mo de chi fofo devio komie ga potonyi ya do to ade keme ti wo le afia o fo ne wa si obe afomire fi kae miano bonu blanu na mi mie wu miape mo de chi mie dogbera adisi adi ke simile gbogbomme adi ke simile mtilame adisi adi ke simile miaba gbebe dokwela le Kristo Yesu ben come doyoyo vai me fifilai doyoyo vai me fifilai doyoyo vai me fifilai le Yesu ben come mi ma troju abe ale ke mi vai no mi ayi eye mi ason papleo eye mi a Jesi Vivez Sur Le Roc ike le Kristo me eye mi a yonovi kede over abe me po Messiah me po ma uvila eye me Jesi akbena le Yesu Kristo ben yetopera amen mi a jonu